Čak 4 dana trajala je proslava praznika rada u Koprivnici. U bogatom programu našlo se sadržaja za sve generacije, a Koprivničance je oduševio koncert Dražena Zečića koji se održao u ponedjeljak navečer. Primarno veliko hvala naravno svim sponzorima koji su bili uz nas ova 4 dana i ono s čime smo najviše zadovoljni je prije svega vrijeme koje nas je ove godine pomazilo i nadam se da će tako proteći i do kraja današnjeg dana. Možemo reći da je ove godine prvomajska parada rada ili obilježavanje praznika rada u Koprivnici uspjela. Na sam praznik rada na Zrinskom trgu točno u podne podijeljeno je 4,5 tisuće porcija graha kojeg su pripremali vrsni podravkini kuhari, a što je sve bilo potrebno za pripremu ove tradicionalne prvosvibanjske delicije otkrio nam je Zlatko Sedlanić, Podravkin promotor kulinarstva. Kuhali smo u 8 kotlova po 300 litara, to vam i sama reč govori 2400 litara, gdje smo potrošili 280 kg graha, zatim smo potrošili oko 500 kg podravkine šunke, što lopatice, što šunke, oko 60 kg kobasica, oko 60 kg špeka hamburgera, 100 kg luka, na to vam je išlo čak 1200 litara vode, ako već grad sluša da zna koliko smo vode potrošili, bez pranja i tako dalje. Građani su kao i svake godine pohvalili kuhare, a 4,5 tisuće porcija graha podijeljeno je u Trenu. Evo recite mi, je li vam fini grah? Jako mi je fini i ukusan. Nijedne godine nije bil tak fini kak sad. Ukusan, fini grah, prva liga u Podravini Koprivnici.